Nijang Karbiang long ke parlo Kheroni Southern Range harlo Kopili alang roya long sangti ki phura long tangka ke hang pwa lam pe na jok non puanta judone plingon AC hin hinang bong lam ka chepang jara sonsi do bom lang Kidam tangani sangti maholdar Birmol Ingleng lapen Rajan Ingleng atum Forest Board Chairman Sarthek Kramsa lapen Kheroni Southern Range in charge Harsing Kramsa atum sangti ke phur atum along lak atangka ke hang dun lapen tangka jongsi Pipe pulote sangti ke phur ingkir don chek titik pu hin angbong ke charbok seroy lam the non puanta judone plengun e asonsi do bom lang Sangti maholdar atumalong lak atangka Forest Board Chairman Sarthek Kramsa tangka kichu enpo akoi ki pia pothak ang thek nang paklang noi jongsi ang thek nang paklang thek pulote Forest Board Chairman ang hoilapen anparta rachari asong penamatsi che obubji pusi kherangke athengno Forest Board Chairman Kramsa sangpopen ningje pondu Nini, alam itu mas kaisi, kowing long kicu, laso tangki, kang pumen pe pulau pe birmoni me, josi, approval bantek pulau pe nini, forest board pe chairman mata, ciri pubi landa elang nini, apul tik pe mati nini, rakchari asong mati ciri pubi birmoni me. Kedam tanga porokut Forest Board Chairman Kramsa sangho kaningje pon, nili tumapan ang thek nang peklang thapusi ningje lo. Laso tengpen ang theka bangke nilitum peklang tang etlo ni thombak dolo bonta chairman Kramsa sangho bangke non puanta arpu pen che o elang mate kumar ne adimalong si che odam joy ma pusi kherangke thengno long pen sangti maholdar Birmol Ingleng pen ningche pon welo sarthi babu ne phan open challenge punang hang ajir ding pluilo ni thompli bak dolo alang le lase open challenge pulong alang le nilitum pulo alang li fasi pulo jongsi sangtia amholdar tumlong jongsi tangka ke chodon afrup going on back bate tangka ke ana afrup do plote alang li ki puateng plote open challenge along resign dai pu board chairman lapen kosono party BJP party pen alang li resign dai pu si alang li pu lasi afrup tan nilitum pialo alang li Sarthek babu alang li pinya ni resign hai loma ma kuna ni atok along tong alang li resign dam joy ma pusi nili tum karjuang tung Sarthek babu pha Sangti ke pang somate stock aphan ke DF OpenSea hukum alo PG laki nilitum arideng along ke hukum B1A non ladak ranger Harsing Kramsa amithang aning ke hangaling sangti ke pang ton arera bangke pia potsi langding lo Aprang halasi nep dam nang chilang pusi Ingleng asang hopen kherangkia thengno ningje pontu acha stock di put along sangti sis as for lam non lom che thang pik la so lam pu thak wangke nili ge la so lam ki pudami wangke lage alang li komah nian ki pudami pumasi hala abong Harsing Kramsa hansil rok lo lage hala stock di put ki pia lage DFO pen thanga consign of pin alang li ladak pini bonai boy pen alang li renjara signature do pen hala stock di put alang li ki pita pen si pai stock ra dilake nili legal lake nili ghat long pen sangti jordun po hala ka pai stock authority ke lage nili ka leader pai stock authority ke jong si pai stock long le pote hala Harsing Kramsa ke la ko ania adin men si pai stock lake ani civil lake stock ali pipor alang li la so alang li tong tangka chuan tap chuan pu pen la pai stock long lok la support action enang lang lagi alang li lagi muholdar le authority piga liga ladak latum jahata stock oi buka alang li si hala stock di pura luta ulai ke lagi DFO fan arjunang lang lagi DFO ke fan nili garju teng bote nili ke stock di put pilong le pusi DFO ke chipu Kheroni pen mohantiron Karbiang long lai